Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha izindaba-ke ezingena njengamanje ziveza ukuthi usekhalelwa amasongo kaSigonyela uJulius Mkhwanazi noyiphini enhloko ye-EMPD njengoba-ke iboshelwe-ke amacala-ke enkohlakala nokuphazamisa ingalo yomthetho. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela baniqale ngenibingelele kuyona-ke imboso City MTV sithi njengoba siqala ngene channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nawe notification bell kozithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke ezitrendayo. Hayi-ke ingane zawethu impela usekhalelwa amasongo kaSigonyela-ke uJulius-ke Mkhwanazi kodwa cha impela-ke ndoda-ke awukhwele-ke vele lapha sowubhatele sikuthathe nje sokunikeza-ke indlu-ke yamahhala nokudla kwamahhala. Kanti-ke ingane zawethu impela nje kwenzeka lokhu-ke ubephana-ke emzini wakhe-ke eGoli. Kanti-ke ingane zawethu impela-ke amacala kaboshelwe wona-ke athinta-ke elenkohlakalo-ke lokukhwabanisa kanye-ke nelokuphazamisa kokusebenza-ke ngalo yomthetho. Kanti-ke ingane zawethu impela kwenzeka lokhu-ke bokulindile ukuthi-ke aphinde abuyele phana kwimadlanga khomishini njengoba-ke ebeke wavela-ke naphambilini. Hayi-ke ingane zawethu impela yena kuJulius Mkhwanazi kulindele ukuthi ayovela phana-ke enkantolo ngomsombuluko khona phana-ke eBoksburg khona-ke eGoli-ke wengane zawethu. Impela-ke thina-ke simbuzo City MTV bafowethu sithi nje ake sihlabe phasi ngetolo sithi nje qushe idibane yona